Thina wa mai kaunti-ini ya Narok ukoretwo ho kwa ihinda inene na kuhitukira ndemu ino riu thina uyu ni ugukorwo ugikinya muthia kuri iratanywo gukorwo igitungatira makiria ma andu 4,000 na mahiu 12,000. Sisi tuko na furaha sana na tunashukuru serikali ya Jubilee ambayo inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu wamesidi kudhihirisha na kuonyesha utendakazi katika sehemu kafu na sehemu hapa Masaini. Kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini ya mai kaunti-ini ino niwe Zainab Hussein, thirikari ni igite keheri bilioni 2 cia gwaka ndemu miene itiganite iria ikoragwo ikigumirwo ni wagi wa mai. This program in the last financial year 17-16 we were able to do about 141 similar dams and dig about 74 boreholes in schools in the arid areas, and this financial year 17-18 we target to do about another 100 similar dams in the same 17 counties and about 100 boreholes. Weji wa mai maya ningi ni ukuhotithia aikari aya gukorwo magitabania urimi kuhitukira mai. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Jenga wa Wambui.